Is the position of the ballot or the policies of the candidate that wins power? So is it the position of the ballot? The position on the ballot, of course, or the policies of the candidate that wins power? Is it the position on the ballot or the policies of the candidate that wins power? Jabusan de pese hwe ennem nem pan for transfer. Wonim say na no em say wada ne fiada na yisi ene omo pese afiye nto omo so ba mo medi oman anim say omo panyimfo no. Omo koto aba ehwe abato krata na so ba bia obia beda na mema wacha sese de aka cho dada nipa dumiensa ena afiye omo gina say yento omo so aba enipa edumiensa ena gina say afi yento omuso aba ne no na mi bisa se eye ba bia nipa no woda ene be ma na di abane ato ama no ana se en sema wode ku Ghana fo adwini mu aka ma Ghana fo atie ye no eso ena ye behwe ede ama no bi mu da number 1 bi mu da number 2 ene ade ye ba behwe ni nyina na excited ka se enra NDC for fight or quest for forensic audit and also eto aso enra NDC miti CSOs, civil society organizations, diplomatic community and religious bodies on their concerns with the 2024 provisional voters register. We ekwaso enra bra na bono 9 no NDC for a live telecast. Emma obia ehu bibia se de ekomo se de omo peso mu ni se abato na krata na yisi ana abato commissioner edbeba beto no omo peso mu se emu da okroje na se de unim dada no omo din kan aye demonstration na no ama fa bia about 16 regions ni nyina. I think it's a week today and omo ye ni nyina ebaaye na omo koswa prese isi electoral commission na electoral commission na emma kwan na yenye forensic audit na independent audit na omo hu se abato no enema omo hu no ya ankoye no enne omo eka ama obia ahunu na said we an election 2024 presidential ballot position no editor so yesan editor so biem ama ohunu ba bia obia da number 1 eye Mahmoud Baumia NPP ono edie no anti MPP for the O2 Franca Dr. Mahmoud Baumia order number 1 on the ballot paper and oto aso a Daniel me hese ni ebeba ama wo hunu baby obi abetwa join me on Facebook na wonso wo hu de ekoso Daniel Augustus Latte Junior ono GCPP Akuadonko Ghana Freedom Party GF right ono Eda 3 Mami Akuadonko Eda 3 and Christian Kwabena Andrews mutafre no Chabosum so for Chabosum Gum Ghana Union Movement right and man Gum one also Eda 4 and to 1 Dr. Mahmoud Baumia 2 Daniel Augustus Latte Jr. and Akuadonko Eda 3 musa gum Chabosum Christian Kwabena Andrews ono yes Kofi Akpalu LPG Liberal Party Ghana LPG Kofi Akpalu and so Eda 5th 6 Mohammed Frimpong 7 CPP Nana Akusua Frimpoma NDC John Dramani Mahama order 8 John Dramani Mahama and so order 8 na the honononti ye to aso a 9 9 Al Hassan Abdullahi Ayariga APC ya na mo friend Ayariga for ne say wo mo wabium tina ha ba ne din na me bo kire wo no Al Hassan Abdullahi Ayariga APC Kofi Krantin wo independent candidate mbeka ya Busumi Siakramine no etwetwe nkomo ha boy independent candidate and George Chumberima Adu
ɔno nso independent candidate Kofi Krantin number 10 or the 10 ɛna George Chumbarima Adu enso ɛda 11 Nana Kwame Bidia Kondodo na mo friend ne Cheda ɔno nso ɛda 12 ɛna the odas your last Alan John Kojo Chematin 13 Nti wei any baby omodida on the 7th of December Okoto Abana Dr. Mahmoud Bomiada number 1 Daniel Augustus Lati GCPP number 2 Akradonko ono so eda 3 Gum Chirabosum Christian Kwabena Andrews ono so da 4 Mohammed Frempong 6 Nana Akusia Frempong CPP 7 Percival Kofi Akpalu eda 5th Percival eda 5th and Mohammed Frempong eda 6 Nana Akusia Frempoma CPP ono eda 7th John Dramani Mahama order 8th APC Alhassan Abdullah Yaruga order 9th Kofi Krantin the 10th George Chumbarima 11 Nana Kwame Bidiako 12 and Alan John Kojo Chematin and so eda 13 Tebusa 7th of December okona October say na etie na ye no na ne menim mpanyimfo hwe say position mu dai ye no eto aba say it looks like say and even we no and some bebre ko ho edu time mo koto aba no and this any other parties ni be raise concern say boss na dem na wo sie yimi ehu say obia ebeda number say dem di kire we no omu say bo ba ko di ase eno de danso kakra entro mu say yisi no epeso you contrast emu obi ko yiye no na atimi am no na koda yie eme no de ho ensem bebrebe ba ko wi akire no rubber bag na wo say ye hwe boss ni nyina gun say de obia ehum edi nka no mo yesa nka obia ko obia nkata nani ene no antimi antentam enam bo ba ko a edanso na de bia nam ni yisi mementi yisi frase mo hoyi NDC for nyumuni other parties nyumuni minim some people for nso nyumuni saa enna mo nyuma ne mo niema mo ye na ya kwese mo na mo twetwetwe nsemba ntimi mi hu de ntia mo be ma ball bi aye unique akwa da box na ye be picking mo I don't understand we na mama for it me raise concerns so NDC of course and other people raised concerns say o ma say ball bi edem ball no unique akwa say do be kwa koyi nkane na ono no betumi ayi no ye ma ono na koyi nkane na chesa akwa ete se the opeso onya no wonya I mean ente ko wi akire na o se hwegu adem said obi ehu na akwa akoyi electoral commission you are the major stakeholder in this year's election as usual with all our elections ente muniema amo ye no ma na mo ya ma ho bi ase senya sa na mo pese mo kire kra mimi hu de ente o se sa de ne timi ba say there's one unique ball be out of enka sana tianka munim se mo balls no bia unicorn bia be frame no then mo ma ade no kura nya transparent say do bi kura nko ba mo ma no ko say ba ku bi transparent nti I mean ba ku bi unique obi koyi obetumi ye no a mo ma raise unnecessary concerns eno na ma ekowi akire no say mo koto to say ebegu rubber mo ma obi ayi anyway so abusande ho no na me bisa say position na omoda no Dr. Baumia number 1 now wadano and no be man the first e wa about to him so wa win because NDC Dr. Mahmoud Baumia MPP na on person break it and on beda number 1 say one dey na say bia o ma number 1 no e bi mu independent candidates for be so would call would nka court a na wuni bim enye one no any ade NDC for so John Dramani Mahama on so koda 8 am on so say 8 no he momu 8 na maka na omum na break 8 no almost up at 8 any day so awiai de menim mpanyimfo be ehia e bedwen ho no